Thutha wa kimera kinene kia riũa na wagi wa nyeki kũrĩ mahiũ, mũingĩ wa kũndũ kũrĩa kũmũ ũtigĩtwo ũgĩtara hathara. Nikio gikundi kia Action Aid kigeneire mũingĩ wa kaunti ya Kajiado na kũheana ũteithio wa mbũri 100 kũrĩ atumia aciairĩ gĩcigo-inĩ kia Lodikilani nĩguo kũmahotithia kwĩyũkĩrĩria. Na madhumuni ya kupeana hii mbuzi ni kwa sababu ya climate change imetuathiri sana, na tukaweza kuwa Action Aid wametusaidia na wakatusponsor na kutupatia mbuzi, at least tuone vile nutrition itakuwa sawa kwa mama, hasa kwa wale ambao wananyonyesha, ili tuone kwamba wameweza kujistahimili katika maisha na hata katika hizi mapigo ya tabia nchi, ili waweze kuwa na hali bora ambayo itawastahimili wao na pia kushikilia familia zao. Iria rĩrĩa rĩrĩkamagwo mbũri ici oho nĩ rĩgũteithĩrĩria atumia aya kũgacĩrithia ũgima wao wa mwĩrĩ na wa ciana. Iko tuna maziwa yenye tunatumia ni zile za pakiti. Hizo za pakiti mfano saa hizi nini moja inauzwa 60 bob. Ukinunua hiyo moja unagawa mara mbili, unapika nayo chai na unapatia na mtoto. Kwa hivyo sasa venye nimepata hii mbuzi sasa imetusaidia sana, juu nakamua unapata maziwa ya kutumia na pia ni ya kuuza. Oho atumia aya kwĩnyitĩra kĩndũ mangĩta kĩao nĩguo kũmahotithio na kuoya ngombo na ũhũthũ cia kũmahũra njeki biacara-inĩ ciao. Juu ile kiangazi ilituhamia sana, hatukupata kitu ya kukamua. Sasa hii mbuzi tutaenda kukamua. This will go a long way to help these pastoralists, because many of them are dropouts, because you'll realize that there were some families with the cattle and goats, and that as we speak they are completely zero. Kaunti ya Kajiado nĩ imwe ya kaunti iria irĩ kũndũ kũmũ na kũgũmagĩrwo nĩ ng'aragu mahinda kwa mahinda. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.